Abekhaya ngiyathokoza namhlanje welcome to our new first podcast of 2026 Zebosa podcast. Ngikama nengwanya la bana bekhaya, ngikama nengwanya la umadosa kujuluke yawo makhamba bemzonda amadodana abafazi umahlangosa ingwesankulunyana ingwewono mazumazumane iyazuma kwaze kwasa the hustle man, the intelligent one. uDruza is the first person umuntu okuthoma Dr. Jess Moroka to confess ukuthi yena unenyoka. Yeah, ngaya mina eMozambique ngiyaconfess. Konje uye ngabumnyaka eMozambique. Ngaya 2013. Into ezo zangihlangahlanganisa ngawisa nomotoro. Wenzani bakunikele inyoka enjani eMozambique? Abase banginikele iblompotanyana so. And then Uyalikhulumisa, uyalitshela ukuthi namhlanje ngifuna imali. hayi wena. Na ukuhamba uyalitshela ukuthi yakuphi nakuphi. Then mina ngaphambanisa amakhambo ngadawa ngakhohlwa ukukhuluma nelolini. Karola ngekoloyi ngaphuma ngakalimali. Koloyi yaphela vitiviti, yaphela vitiviti koloyi. It was 2013 if I'm not mistaken. Yeah, 2013. Wena mngani. Wakhamba isikhathi esingangamalanga ingaki eMozambique? Yes, 5 days. 5 days? Yeah. Yeah. Bakubereka ngisho kunezindlu soziningi. Thoma ngakule indlu. Bakuthithivate ngapha mhlawumbe uyachecka nanani bahlola ukuthi ini efuneka uphume ngakule usiwe la usiwa khona ubuye ungene ngakule indlu berekwe uphume ngakule indlu ungene ngakule indlunyana zakhona zincancane so uphume ngakule indlu ungene ngakule uphume ngakule ungene ngakule bese uyakufinish up yogcina indlu bese kunalaba kusakhona uyobona khona abo bamkhulu akho ade wabaqina ungabaziko nongabaziwa abanye bakhona hayi wena mngani emanzi amakhulu